Hello guys, good evening ma'am. Mayam kamain taunari numit nini ekoi live class taurudre problem khradagi ado ngasi di BSNL wifi do ekoi madugi do tokthole bako Jio gi connection ama ngasai palame do matung dagi hojik problem laitre mayam. And happy teachers day aibu tapi tambirakpa ko oja sing adagi atopo oja mayam sa lairi ko oja ari se tungi punsida mi amagi punsida yamna impact ohenba ngamba misag amani ko guru ari se chak chadana ngairibni ado fare khoi yam thengal loi se makha tabadi aina haijening badi khoi ngasi se class ani ni tawgada video simada class ani ni ahan ba class english grammar gi tawni ko english grammar gi fill in the blanks ade ani soba class na maths ki question kunam khaka yam important oiba expected oiba question ni ado mayam na khara share tawro khoi hoji class horani mayam yare ko mayam फरे अदुरी होजिक नखोइगी अहानबा क्लास से इंग्लिश की क्लास ने मसी अखोइगी जफर सार न तौगनी अदगी अनि सुबह मथंगी से क्लास ही लोयरगा अइना मुक तौनेबको अदुना मयाम से मथंगी मैथ्स की क्लास सु याम इंपोर्टेंट होबे क्लास नि अदे होजिकी तौगदौरिबा क्लास सु यामना इंपोर्टेंट होबे क्लास नि अदुना मयाम से लाइव क्लास से याव यामना कानगनी एग्जाम सु कुइद्रमिना को ए मुक्तंग शेयर तो थोके थैंक यू मयाम बु थागचरी लाइव लाखदब मैम वाली होजिक लाइक पाबगी मतमनेबको लाइक पाबदुगा सिगन सी होजिकी अखोइना तौरिबा क्लास से नखोइना ग्रेड 3 4 गी नखोइगी थागदब एग्जाम दु यामना इंपोर्टेंट होइनी मैम सर एमटीएस एडमिट कार्ड लाखबो एमटीएस एडमिट कार्ड लाखिरोय वाली एसएससी जीडी गी नोटिफिकेशन दी थोगलबनी फरे अदुरी मैम क्लास होनबा तौरोको अदो नखोइगी सर जफरना सुम इंग्लिश की क्लास की तौनी ngasi से हाँ हेलो मैम क्लास से और सी अदो पीडीएफ पीडीएफ यावरी मैम क्लास होरनी अदो मी अमतंग आइबिको मैम पीडीएफ से डाउनलोड तौरी तौरी अदो अथु मतम क्लास होरनी अदुगा टीचर्स डे आइना विश तौबिको ख्वाइपना आपको थैंक यू अदो क्लास से होरनी मैम
Ma'am, how is it go? How is it, ma'am? Yengo. Asigi aham question sigale. Can I ask question number one? The headmaster dares to speak to you. Hai bako. The option that can pire is one thing I pire. Option number A da. Option number B the one sign pire. C the was one thing I pire. D the kai pire one hai pire bako. Ado targadi. Happy Teacher Day har puna po ha kino ha maktada. Thank you puna po. Do class hours ma'am. Try to see kay lagani mali mo. The headmaster ko. The headmaster dares to speak to you hai ba. Kayo oi kada mali answer se. Yes, so me ko ma'am. Once hai re ba ko. Once. Yengo siga khanga da vibe kay kaya siga khanga da vibe kay no. Khanga da vibe bu yengo ko. Once hai. Ako hari ba once hai. Sige se stative verb ni ba ko ma se. Masama si kay no stative verb ni ba. Aduna stative verb khar lai ko. For example ayu hai taragadi akogi see the here ko do I love do I like adagi want to go one later